INP channel clear tu te enzain chi bai le vek ule tun tum chu PC lom ko ngan Dr. PC biak siam thu pos fact checked alo siam dan kan ngai thla ho photanga chumi nuwa PC lom ko nga fact check chung chang ama Dr. PC biak siaman alo don son dan le a soi zauna kan ngai thla chun zom bok don nia PC lom ko nga thu zia ka tangin bulin tan phot teng o Asia dan hian kanan siar sak mai don nia kan pa te rual dai thiam na lama phei chuan kan tluk lo em pu PC biak siama thu pos kalo mu vea tun ma po in group a hian pu biak siama thu pos copy hi chu atam to a maro chu post puitlinga chan na hi kala siam ngai lem lo ama group a om lo boka ti lo mai te ang ti in katlak le fo maya maro chu pu RCRN thlein aron suan lu sak athu pui traman martial law puang ta Biden a president tur a chiang talo ti kha ka han chiar ve a thil thaber tur le nakin zela mezoten information news chanchin thar thlit fim dan tok le thudik zok an thriat theinan ani to lo fe a ti chungin kan han fact check don ani pubiak siam a hena post ti phui suinan link ada nual maya ama sakdan indotin kan chang dietanga atopa thu toy tlem zetel kan tumbok don nia pakhatna ama saberin martial law hi puana ni lo ti hriat phot ni se ti chuan Biden a inauguration atana in buat saina chu a him lo awangin son hlatani ti justthenews.com in a puang ti ani a he thu hi chiar tur om lo hrim highlight ngial point chiar tur om lo atai ma zualin lo va highlight ve te u panina inauguration cancel chung chang bukani a hemi YouTube link ada channel nei tu hi salty cracker ani hemi video description hi enila atopa thuloi lo mai soi zia le a soi hi thu dik lo ani nge yarin thu po a phalo boka oi lo chu en tu thu ani thu disclaimer ada ko mai bok pathumna YouTube linga lutin US Army paratroopers 10 airborne operations Italy rama an nei meka hei hi tunin than boruak ne na in zom na enge o palina YouTube link ada lut le in 116 infantry brigade team atel ve turin US sipai enge mazat President elect Joe Biden inauguration in buat saina security details atana thon lu chungchang anni martial law nen in kung kaina omlo pangana hi chu prophecy khilok na lam ani ve thunga substantial claim le proof evidence atana manatan chon a thlak ma ni parukna Mitch McConnell ban thu seina ni om YouTube link hi search ania ka muzo thot lo last second para ami USA lama eile in leik hol tumkhian false message Texas atanga thon chua martial law puan dona wanga eile in tur stock lok tura in hilton na text message national guard ten thubel chian do lawani ti anfin fia to kha alo la hreve lawaniang Mizoram atang pon kan theto ania Asia lo thin hle mai engpo ni se President elect Joe Biden inauguration in buat saina hi full swingin akal renga ven himna po uluk ani hlebok engma har satna a omlova chanvo neiten an chanvo theu in puat sa in an pheswo so mai zo kani chuti alai chuan Donald Trump ero bank lama alone batte thin me kania bank tam takin an sum don pui lu to lo thu an ti chuak cham chi bok a golf course PGA Tour thlen na tur a than fel to po cancel ani a China lama a hotel le anupui le fanu te thom no business China lama tanga siam chua point niam lama panzel boke disclaimer hetia kanan in fact check awang hian pubiak siama hi mimal taka huat na a omlova thudik in thil hriat na zo ka ni ti min hriat sak don nia tuna kan ngai kha khau tak kha PC lom kungan Dr. PC biak siama thuzia fact check asiamani a
kami chung chang kha a chan let na nipa fomin Dr. PC biak siama chuan a thu soi ti fi le zual nan thu beng war thak tak tak aron tho vele boka ilo ngai thla chun zom ngal bok teng u Donald Trump an engtin nge sipai hawa kau chua ti thu puya aron dani an chelo tu te ta na mal som na US in thlan 2020 hi ring tu te tan tharau in do na sual le tha Krista le setana in do na ani ngal ti kan poma wangin trong trai turami te fuin thu ka ziak nem ta hle maya diriam ta kamin soi chetu te nuizabura min mang tu te le min chir the tu vok pui sa e zo khopa tam te hi ka soi se let lem lova an lung oina ni phot chuan anril ruput angzel chuan min lo soi che bor bor sela kan la li suan an chelu tu cheu chu mal som sakro u atia wangin min soi sel tu te zong zong pathian mingin mal ka so mani marshal lo chung changa pupi si lom ku nga min fak chek chung change ro chu tu na thil om da na tanga in soi fia ve turin mi ten min be sei ni in ka ria a engting ei ti don ti in athu zia copy ka dong nol mai US President Marshal Law le Insurrection Act apuan theilo chung changa ka thu zia chu unaw pa lom ku nga chuan thubel chian dol lo ang zia zanga nga yen Marshal Law puang turin US President in Congress rem ti na langei turani President thil ti apiang Constitution in akhu khirtlat Insurrection Act of 1807 dan hi raldo mi sipai tak tak te nilo National Guard te kau chua theina chuani tiang te in drama ep tu te thu chu dik berangai zokin draman insurrection assign to thu ka soi te chu indiriam na tongka mangin puk le lang thu ti te aizol veng khoilaya mo tangaron ir chuak mai ani mel tia mi da nep takin US history in thanna bol lo ber vote ching pen na sat ber corrupt ber foreign ram rang puina kaltlanga election dan pong sual na tin reng manga Biden atlinga an pu na result ten om chu apom pui thei thap thung sia lelama US president candidate to zinga mi corrupt ber Ukraine Russia le China sumtluk le ding on tel eiru afapa en case rip tak nei mek ama chumong ko hur pastor niya mi te pu na te chu alai na thu ka unaw pa du tak hian miron fact checked mi pui ma mirin tlak lo anga miron chuat chiat dan te hi ngai holovin du sak taka unaw thu in thril ang chawin amalte te tarla na ngai ve ta ani ome chu wangin hatiang hian pakhat na Insurrection Act of 1807 tramana sign to te reng mai sipai battalion khat chau po ko chuak turin a chan le wang thatok a oma thunei tu lalin dan tlo chan na ya order chuin a minga sign na ngai tuna hian US capital le sarkar mun pui ber omna Washington DC a khwan avelin sipayanin kul takhup mai atira singkhat le sang ni anwa singkhat le sanga tuna hian sing ni le sanga an king le to a an lapun belzel unaw pa soi anga National Guard chau ni to lovin chunglam boruak thlenga veng him turin foreign interference invasion laka teponeng chu Air Force lam an che chuak boka tuna hian DC chu khovela khopui ven na sat ber anita hetiang khopa sipai rual ko chua theina hi presidential order manga Insurrection Act activate ani lovin engdan manga ko chu ange ti unaw pa hi ka zote boy khak le zual chu DC chau ni se chu thukhat state then khat entirnan DC atanga hlat tok taka om Kentucky state a Louisville khopuya te chuan Mizoram buai laya sipai om mer mur ang mai khan holian puyan lu khat thep thupa kathian pan an thla kan langa karon thonang cheo ati khania nizan zan laya ma hmuna Rainbow Mizo production nei tu pa chuan news channel rang le live video te thir kwala report danin mun ranga sipai tir lu bel zelani ti in America khothang lam daya om Sacramento khopuya motor lian puya sipai convoy in thir lut zut video amit ngeya mu thu te a report boka
America ram chunga raldomi sipai sang tel anin thiervel zut tamai chu thunei tuin insurrection order a chuatak wangani lo chuan chan le wang danga wang om mange insurrection order chua alani lo ti in an na tang fan mai sia an theril view ani ma na le pani na thu nar lak na in anglo helai mizoram thlenga thu in anglo takalen na chan chu kan thu nar lak na in an lo wangani Putram puya lamtang te le Biden na lamtang te thu hi a in ang thei lova apoi khop mai mi puiten in lo thliar thiam mai angai ni Donald Trump a soi char tu le Biden na lamtang mainstream news te chau thlir tu tan chuan tuna US e thil thleng khu sir khat chawatangin liberal democrat thlir na atang chawin an thlir ti na ni tuna hian US in thlan chung changa mizo te zinga media war akal na save hlea Trump lamtang te le Biden na lamtang te inkar ani kan thulak na te chu le lama Christian na pai thak tum tu te a le lama Christian na von him du tu te inkar thu ani pathum na tual chung in do na a in mung heng thil thleng kan tar lan te hi 8000 chawalani ma se heng hian America rama khuan boina na satak a in mung te in tira tual chung in do na chuak mai thei khopa boruak so sang lutuk a om tak ringa wangin atul na hmuna pianga National Guard mai ni lovin Army Air Force le Navy te anin ral ring thupani China sipai te hi Canada le Mexico wa engzat lik nge anin chek to ti kan hrelo rala hnayani tunang reng hian America mi puikara liberal democrat hole conservative Republican inkara in ngir ngau na le intention na sa hi Lincoln hun lai civil war om nu khan ala om lovani palina USA court an mual pho ka unaw pa na defend le contempt of court min soi thaina kha han soi non veila US court sangber federal supreme court in Texas state Iowa an attorney general Mevin Constitution hum him tuma swing state paliten an bo chet na thoi dam tura a lawsuit putlu Republican state som pasarile Grand Ole Party congressman za som Lee Vel zetin an thlop chu thamlo takin hearing po nei du lovin tukhum cha chon chunga Scottish Chief Justice John Roberta Republican quota lut tuna Democrat lama uire tain alo nol ringut mai te khan anghong na rem te sin America ti America tu Lone Star State House le zaom Texas state mi puilung oi lo chuan United States of America atanga in lak khan na independent sarkar din turin tuna khon ma an lamia mi maya Grand Ole Party state then engemo zatin in chua chuan keini pon kanzui veng cheu antinual hlomani swing state paruka democrat ho court le judge zong ten thudik fin fi na tenena anram president hova lawsuit an thelu zong te chu en po en du lova an lo nol top mai kha ro pui katilo court ming ti chetu le rin tlak lova siam tu an ni zo kani hetianga thu boi rem tu tura ruat ten thoi dam na na an tho du lo chuan Grand Ole Party thu nei tu te chuan ti dan dang an dap mai lo na ka martial law hi puang lo thei an ni zok hlei nem pangana Biden na inauguration January ni som ni an postpone an cancel ti thu kha January ni som paruk inrin ni khan January ni som ne om tur Biden na president na ta na lak lu na inauguration hun chu new sor 10 khatin an son hla ti te 10 khatin an cancel ti thu te kan dong nuala keipon ka post ve kha pu Biden na lamtang te chuan an mani sor satangin an son lo in buat sai na akal mek ti te in buat sai lok na rehearsal zo ka lo man son tho tan niya ti te a om nuka amumal lovin thua noi ta hle maya disia sipai sing ni sanga zet om te po him taka Biden na inauguration na kaltuan theina na veng him tu turan ni tia moi khai taka an soi lain aruk takin an tri tlat mai chuti lain michin chang khriaten nidanga police bakin an veng ai lo chu wangin veng tu sipaya sing tel rolin ahun thlen mani som vel dai atanga
puan in kaya an lo in kulok mupa Washington DC traman emergency an puang zui le ngal boxi hian a phena thil tum ril zo ka omani photang an thangkamaniang mi suak sual mi korap vote ti chingpen tu te an man thut don aniang tianga yan om inauguration hi ti thei pu ni se democrat ho hlau thong le zam lutuk hian mi sang khat chau tan anin buat sai ta reng ania an kon fi lo na samai rehearsal pu cancel sakan ni le to a ming chuwa inauguration atana rehearsal nei an tumna pu an cancel sak le to ti khulama tanga thian than video meron thon le tatlat mai chuwangin ti hian soitop mayang USA thian mizo drama pol te malak tum dan ne thuril rephawe hial chu kazuzot deu boka nizan khan heti hian thu meron thona January ni kwa khan insurrection act assign to a January ni som pakhat khan Oval Office President's Desk atangin sipai kuta pe kanito chu insurrection act chu Pentagon le FIMA ten an keng ko ang ti in hemiom je chu January ni kwa insurrection act be chanin president in order tuna state tam takache chuak ta sipai rual te ko chuana martial law thupek a chua to a ni nu January ni som pakhat khan trama chon ama official room Oval Office le President lal thut thleng chu sipai kuta a hlan to a sipai mun pui Pentagon le sum pui en kol tu FIMA ten an keng ko don ti nani President hian ti tur nei don talo nilovin he martial law noya hian sipai ho tu lu ber commander in chief ani na angin sipai zongin directin athupek an ngai chang vek to don ani ome martial law noya chuan martial law puan ala ni lo itimo media lam hian martial law puan ani thu chia puan ala om lova ma se tun karkal ta khan Oklahoma State Insurrection Act puan ani thu chu media then khata alo lang to a mizo tongin elite studio in khulama tanga an thuriat angin anon puang to boka thilkal dan thira America ram state sang sipai rual chevel han thlir point sipai ho tu lal ber commander in chief US president thupek moche chuak an ni ti alang renga chu thupek chu engdang nilovin insurrection act anile maya achunga kan mu ang hian apuan hun kha January ni kwa alo ni dai to ti keipon kalo soi thin kha insurrection act hi dan zom tura or dara chua ani dan le chumi ina kalpui martial law puan zuyani dan hi a theory lamakan lo hriat ataka alo chan dan ne na in mutachia lova civil thupuan prime minister ten rampum mi te hriat TV le chanchin bu manga an puan ang dum hi nilovin he danan man chan ram chunga boina chingfel tur le misualte anin rin ma a anthil thuruk tenen lama dap chuaka an man chhuat heinan ngoi rengin aru karalin president hian he insurrection act hi man thei tura order chu lo chhoin a mang tu tur sipai ten an mang tamol mola an mi zonte an rek chuak nol to ti te kan re cham chi ta boxia hei hi sting operation an deni ui sathiam angin military intelligence services ten ma an la phota wal ava puan chu ani ma du tok an nga ma chu chanchin bumi te pon eng man hrebik lo hriat tir an la ni lo wang ani ange mi pui te pon eng ma hre chiang lovin eng thil nge thleng ta tin anin rin siak vel ta mai ani tuna thil om dan han en hian America rampum hi martial law noya a om ta ti hi kan soingam to ang chu US sarkar thu chua martial law in times of civil disorder ra chuan martial law hi president de nemo state governor nemo apuang theya ma se thu puan pa ngai anga puan chua angai kherlo alo ti reng ani chuwangin ataka kan na mel hriat lo martial law puan dan hian min bara khai deu a anga by hat sa arin theita silova kanin hnial lai ni point tu ma dem om anom love chuwa chapa mainstream media haule Christian conservative media te in kaltlat boxi in kara hian chet dan thiam har dewani hi pasari na fake inauguration
nimin chu katunu makimi prophetic ministry lamatui takle US election chung chang advice kalak fo thin na nen phone mangin kan tong tai dun chiam maya chuta tanga karil ru lo lang chu Biden te ho hian alem talin inauguration hi an kalpui du mai om mange ti hinia Capitol Hill atangin sipai laka no che pin an oma achang le sipai te chu tluang taka inauguration a kal theina tura veng tuan nia lom ti in mainstream media lamin han puang erte ma se an thamon pui thelo an mani man thut theitu tur an ni ti an hai silova Biden a chop chuan case pui siam saka military tribunal court ma a seal envelope thun diam ani to thu an soi fo tamai boxia ti chuan khoilai studio chunga emo video mangin mitlem te ma a media manga the dar le turin arukin inauguration hi anlo tirudu thomai om mangi judge tu emo ma thutiam tirin anti om toklek ponidona ti chuan fake news chau nilovin fake election result fake president tuna fake inauguration a in om thlap fake mai ni kan top ma in tharau lamalal par khia tirna dong tu te mu dan hi Biden a tran lam te hian an lom lo view maya ring tu te tong trai na thlengin masi kan tar lang tel lo theilova keini chona tira tanga tun thlenga kan ti chan ani zok ma siani tunai America rama pastor tharau mi prophetic ministry nei thatak mai Hank Koneman sa chuan pathian chuan he inaugural calendar hi enga tan ma ti velo ati tol mai keini ro chuan thil kan soilok thei velova kan rebok lo chuwangin lalpa kuta kanin ngat mai ani ngole tuna kan ngai thla khau tak kha Dr. PCB Siaman pulom kunga fact check chungchanga achan na nipa fomin thil omzia fiale zoka min thlir puina ani a hetianga thuzia kron tho tu Dr. PCB Siama chunga lom thu kan soya kan chana lo thlir tu tenin lo beng war pui ngai po kan be sei inza chunga kan lo me